Irene, Karame papa. ngwino hano sha. Genda ku muhanda none ahangaha. Unzanira amayinite ya 5. Ego. Mitiyu ya 5. Ego. Kandi uzuyizana apana bya bindi byawe byo kuza kugenda utagaguzwa amafaranga mu nzira. Irukanka uzuyizanye vuba vuba. Si ubu ngubu abakiriya ko mbona batazi amayinite bazi ko umuntu ayirira. Si ibinyobwa byo. Ubwo nzajya mbwira barakatira ngo uza ndamubwira ko ari imbere. Isani sa boss. Amayinite. MTN. Chama nomero. Ya thanks. Yaje boss. Yego. None se boss, ntabwo mugura kunyobwa? Sawa sawa. Uriye ugiye ntamugaruriye shanga amba. Bera muri yego kiriya. Abo nyobwa bwanje buri no kumeneka. Mbanga kiriya. Nate jombe. Chama nimero. Kiriya riga tubakunda cyane. Okay, yahageze. Kiriya murakoze cyane. Uzi gutamayinite kandi sinagafuka ko yashiramo. Sinagafuka ko yashiramo. Twacabaye abantu bari kwibaruka abana. Wari kuba cyane kuko ubu ngubu ntabwo ntubwa mbere gusa amayinite. Shaza shiramo vuba. Ase bundi wasaze we. Hakunji ubundi wowe urashaka. Ase ntumenyere. Igifuka se amayinite batwara mu shiramo amayinite vuba tutarasirera. Bakubwira man ntumenyere. Genda amayinite turasanga wani. Genda nazo nakwitundi. Bawe, genda rwanye n'intare wa mugiga. Sama amayinite vuba. Genda mukubite. Sama amayinite. Ewo tabara.